Hadin ke Jingja Sha Thombor ki Laingut ki Khasi Hakikar Nepali Hajatalong Ribhoi District Block 2 Kabalaja ka Shitarik Uyayong Arhajar Arpoar Nagaleong Additional Deputy Commissioner ka Ribhoi District Uba M Tongper Haka Tarik Uyayong Arhajar Arpoar Marsnyo Ajingtip Halor ka ka Jingja Ulalit Marmar Sha ka Shnong Jatalong Nagabenta Banwat Bnia Ekadaw Halor ka Jingja Khnang Banla Ban Penbeng Hadin baladep banwat bnia halor kate ke jingya kaja habakran shakilat pathai khubor ba tongper ulayathu bakadaw ko balami kate ke jingya kaja kadei na kadaw ke jingbam ya suthu jingmut ha ke jingya pandor ka kiat na kate ke dukan bar shushu ulayathu baladep ban register case persha ikinong de kiat be ain bar kumjuru ikinong thin kabai kanela trelang baro arliang ki bor pulit jongka Meghalaya bat Assam. Kani ka kamdi ka problem iru kamdi ka problem komunal kadi tang na kajing ya hikyat men met langut kena kaden kajing ya bom sutho ha kajing ya pandor ya takiat bat kalami komni kajing problem ti kuliah na kadang polis ki Assam polis Meghalaya polis ngiru kila idon sini manta kila lithiat kita kiba dikiat bat kila lapru kila yo kemnu ka case la start di kamdani ir kamlang komunal kaba kinya shrut kini atli ki community kalau kajing song san ne but ko pitip hi mentaru kini ka Assam dan Meghalaya kini penbet kini ki area of difference kini ru ki sai penbet di kaden tang kajing ni kwat dai kajing song san ini di jingjai baret bah but ndin pen hai mentaka kakam ban kong kadi tamangin khang no ikini ki dukan kiat atau service tang kata swa but nan ru kam ngim di ban pen hai yakani kajing ja tang